Kardom pinia ke hai Chandrokanto terang alang li inut ex MLA lapen ex EM lo Karbing Long Terms Council along kiki abang tu lo Karbi akhayang bong pen nong nam ka chetang klong abang phu ake hai Chandrokanto terang alang ni kaya long ason anong e kelong pon lahai hendo lapen alang li inut alun sepo lapen amparta KCS amai pula pen konchun bang setami alang li kemantang abang pulo lapen lamarjan setami alang li kason sepon abang lo lasinon ili tumat hengno sidolo lasinon nili chihu chipot asai ang deng along pen nili chesong teron nang ni pan kardom pajereg la kardom non alang li pen chihu chipot pon chalam thia bang ke lapuhan lo terang sang ho ke hai nang ni kaya along ke cheng pen non puan lapen nang li inut karbia khai along nong nam kewan abang pulo dasi nang lihin pen kat news kelang ajar pojer pia tuma phan thihek pen nang li chethan pajer mi pon ekjima kardom nang li tum fransi ke kat channel kadu be ari sangho tum panita me dakala tum me kardom pajer lo pen kat channel henlo dili thekno teng ke karbia tum furki mo bangke first ke cheng si lo electronic media keteng silo na sesia for kimolo la pen puta reng bom lang la pen ko po anap aning kan se reng bom hilang ma la bang ma por si ethanik po thino no ko bang nang le tum ke claim ke tan ki ki kat cepat duk la bang ke thek long lo nang tum isi ke mesan nang thek ni le thek long la pen menang an nari sue jang hitame dak boreng awar sa hitame ke long pon la hitame thek long lo isi ke mesan nang thek la pen kar bia tum isi media responsibility mate arpu thepik la bang ke sorkar la pen rat angbong isia bris mate isia adolong ason lo isia bris ason lo sorkar tum pima ke claim ke dam sorkar tum niti sorkar tum policy koson sia ko implementation along ke claim along karbeng lo mas council rar bhang ko an pele un ma pele un ema la so rar phana ko awareness ke wantu la no just mer bang ke kenang sot dak menang an paper media ta dolo menang an dolo la pen electronic media nona kai bang ke 21st century la so hur bang ke sia kenang sot isia kethenaya media lo lapend jasmet karbia khemo hitame laso kat channel non cheng lo lanso se akola so sia competition non ko anma electronic media ko anma ke do lansi ke melo sia competition na lang no poita mela so competitive dulu pulong to lansi ako chan ponje phan dopo lapend si bangke state level lapend national level lapend international level hitame non menangan media kat channel TV thek long chot kari lo dak menang anang ditu mahin pent workshop along hitame bason son hitame YouTube along hitame lai hui ke pon hitame nang ditum ke pondo la sikar bia khelam ajutang penang lo ke pereng je fanang ditum arpu ke anpon la bangke nang ditum hin pen hitame banil hin pen hitame nang ditum phanisi ke churu pedulo la pen ning thelo kat channel ka do hitame non ke angkang bang bihek lang la so ke pe theji la bang rara tum kang hon rara tum ako an mala bang so dulu puluh tang te kangtung dulu puluh tang demand dulu puluh tang bang ke kat channel te mela su ke bar pon thuji la bang so I scope tu la pen so phenomenon jitu thek long bang ke future phenomenon bang ke very bright si thek long li bang ke chara nang li kaya chithieng bong bang ke ko beson se ke cheng hot pen ke claim pon non an ke claim puluh tang telah lo munit ke kado ko weta munit kai puluh tang kado weta paya polok pen arlo pen bangke ke omlang nong krop bangke mang tek te kado eta ready made ke kado eta mang tek te la se pirthe ang kalong pima ke theklong pima ke chini la pen society long ini society member nang man lo plong te society long ko sun se experiment bat experience mo kha ke long ma first ke family pen epo pai pen la so na ko jir pi pen la pen society che pho chero la so pen si monitor experience plus objective situation khelong thedun predun lo pulotong te khelong ko pia kisung ko pia ke lak ke do mala so puthak nilita karbia so pul inut la bang som karbia ke member pon la so ar pu bang hita me api si bang ma so pen hita me nilita me theding pen si ke tu ma kisung ke boy thek long lo ta semer karbia ke tu ma kisung ke boy ko si je pajok ima nili bang ke pajok phunji pu ke un e te bo hita me atowar bang ke than bang chon nili bang ke la so atowar ke than pu hita me da bang ka media do la so media bang ke do nonang le tum electronic media la taisia media lo lun taisia media lo drama taisia media lo ba arjan ki hi taisia media lo cinema ka samar taisia media lo la sa sontin cultural la media ke dupik muti la song bong pen ni le bang ke ning hang lo
la pen lun ki lun pen nang lo kaddo ko lai wi ta me aprang pen ta mi ning ke hang do athe rong se mang ke thek ma si ha so puribek ni li familia puribek ma si lun ki lun puribek long long ni li so environment bang long long la pen ko ason tini tam la son se Charlie lo ni ta me la pen ke Charlie pen ko antong eklem un pone ason tini ta master bang manu ne Jacob all trades but master of none pu ke ni li han lo ason tini ta me bok lo po phan kum kerot po son tak si nili me thang ita me son tin ke pling lim ka velo te po ita me nili kitu ke Charlie ma ke thek long la so teng pe de nilun gelam pe ita me achi o media lun kilun media pe ta me society phan rara phan khe phan achi o le du jibon pula pun su matha ma se aprang pe ita me lun ta me lun bom la pen se bang nili me tha mate realize ola bang ke nili professionalism mu de so professionalism ke da mu de ta karon lo dolo ang bongolon politis lu dun chok amat la supaya tamo politik tu to isi ali tu lo khe phan isi education ke ban awareness ke ban la wi tamer nili menang ke kremlong lo ke la terang sa honang li la luna hian nat ka bonda pon ke ching alun nang li asabu parju panjima ke ching alun pulotong to la bang ke hala suhur bang ke karbiatum bang ke jasemet karbiatum jitu modern song a trend hala so nil to bang ke lun ki mi karbia lun ki mi puga nil to mar julong le lun ki mi pulotong te ridolo me tune ar julong po Christiana tumpen kilun te ot western music la ya te ot pen kilun la sondo la pen western la bang so te ot la so probab nil tum long rong bete ta ati ridu ar jupik mati la so bang do ye pen bang ke ko Indian classical lo a basis pe Indian modern song a basis bang rong bong sar tum kilun lang roya sang timili machinga ke bodam kripulai hulun dolo ase nini me thang itame lai pen si lai jase me hala suhur bang ese khali parody song ohomia pen da parody song lungi lun do pick English pen da parody song kilun kharbi pen ke se mar do pick lason ta lai parody song pen la hairun pe nil ni manga vedelo itame lason parody song pen ni itame cheng lo men tune school hem summer vacation hood lungi lun dun pen dang lo kaddo go lai men ni itame cheng dul hasu pen masi te nang ni la nang ni KCS long nang ni kongchun bang ta mandan lo la pen mai phuta me mandan lo la si KCS long nang ni kachirap ka chetu dun cheng pen non puan aputhak matang ti non apor an aputhak nang ni thanik jima KCS Karbi Culture Society la pen Karbi alam ke la English pen si ir der la pen dame ta pinil tum ir pon la bang ke Karbi jutang jubat asong pule chi ir na pusi api ir pon lo mute isi bang jase meta bang ke halat 1974 ke youth festival amang thek lo 78 79 si KCS amang ke thek aso bang se amang thek aprang rong aso bang se atela so KCS Karbi festival bang throk pho ari so yang tum chelang lo akai rowing hi alang bang cheng lo difu club long rong ni hang difu club long se pang cheng lo hadak pen pang cheng ma se api thu bang ke Karbi to nationalism deep town ke do chal thek muchar tum se Karbi to nationalism da grow mate ching amek bang lo la so pen ma se hala so hut angthun punang kok lo la bang ke 1959 la bang ke KSM hang thek lo Karbi to nationalism grow lo Karbi to rights nang pang cheng lo la so angthun ma se piju pen si Karbi tum students Karbi to rights political rights social rights cultural rights lanchot ke KSA tum ke song lo drama ta topic hala su hulang litum na tok ta topic menang ana drama ke tok bang ke council so ta benang khok la so na drama thala claim hala bang su hut sa afisu piju pen Karbi tum ajutang juba ta me pereng nang po pulo tang tela si youth festival si experimental hisab se 1974 ani kan bang ke Karbi youth festival that ke thoma club tum pen si pancheng lo la so phi ban ke piju pen 78 79 bang ke phi bang ke KCS mang thek lo wang bom pen a phi ni li tuma hur bang ke 1980 tu alom pelo ni tum ke cheng dun pancheng dun ni le methang ma si ni le ke dun cheng bang ke mala Haura Ghat Karbi 9th Karbi youth festival ala so reception committee national secretary no ni li la pen de la son si ni tum chelang lo hala so pijun pa me lo la pen la fram bang ke council fan depend week nala satren nang ni ruthro la belegalam lo sta culture bang council fan bang depend nang ne lason mane methang rara jutang pulte rasi pereng naji rara cha kong pensi tum festival pe chune pen tum Haura Ghat pen cheng lo lale isi lo dependent koson si cultural organization dependent mane bappa jo chiki ke pen me koson si youth festival itum bakki season pereng ma lai sila
Hini abangke culture puthak, competition puthak. 1974 in ingkan pen 82 labang so ingkan labang so dak abangke tang mun talake stage of revivalism possible. Tamane karbiatum ajutang jubat vir tanglo. Lasi pereng nang po. Pusi hacake kanang dolo dimso kirung competition pilo ason ha poro malunu mokha karbi ke plang pen nanglo karbiatum usumar padang cradle songs usu pakan pen nanglo kadela hisi competition pilo. Sta halabang suhut revivalism, exact revivalism totally this is protection. Ce protect nang pola lo, launch up. Mute modern song bangke sop tam than nang pun thanik lo. Modern song belum tala so competition bangke sop almost all bangke sop parody song se ohomia pen english pen la song se parody song se karbia ke lunbarim pulo tala hanlo pu la song se tablo. Sta 1982 of hi bangke new content akimia sona mungnil tung competition pilo. La bangke isi democratic isi movement isi trend. Karbia ke isi consciousness ke wanjefan karbia social awareness political awareness asuntin awareness bangke nilitum hadapan pangcheng lo la pen competition se lason se nilitum bangke pipon lo je youth festival ahut jong se lun ki mi jong se competition piji pulo tong se chebai pulo tong la bangke kai mata luna ki minang kai mata ki minang po mana creativity hi nilitum isi ardi pipon lo akimi kimi alun ke paklang ni pa drama tala sonda taksi kai mata akimi abana drama ke competition dulong lo ningkan kimi bulan akimi drama nang po akimi content nang po lun tala sonda thaklo akimi sad bang chorus tala sonda thaklo competition pa nil tum akimi sin nil tum lakya ni akimi sia trend nil tum thaplo la sin non po ni tame pijo pen karbia kheng bong lun kimi si a trend si nang ke chan dulo la pen lun pulang dak isi ahormu de lun pulang pe modern song. What is modern song pulang te karbia modern. What is the typical of karbi modern song? Karbi tum modern song lun kimi pulang te karbia lun lo pibana chele me kahita me angnim lo ulak pibana chele angnim pu hai mame lun pu hita me ulak karbia lun achar me te me amuni the rong le hita me aser jong choita me lasi la bagdak mangkala ke art value pusi pulo art value and social value lasi nili tumar lun kadu hala suhur bangai si art value karbe tum lun pulang ta ajir do kumpa ajir do senglong ajir do la son ajir pensi karbe tum bangai pechan ponang po lun itame tok ponang po isi bangai ridom pulang ta karbe tum me methang ridom do la so ridom pensi karbe tum lun ki mi itame tok nang po lasi menang ala lun nili methang lun itame karbe tum ridom puthak sin nili itame ke tok pangcheng lo jene ko lake ni tumarong kasana chipong usuk ke pakanat ridom besi ni so bangan ni experiment lo ala dung te jon pan le the dung te lalok si bangke si ridom lo o lake ni tumarong rukasena chipong dokai ke ni dokai kre ni asong jutang jubar pen kailuti krong na son si modernize isi war lo ridom te methang lo elam the da methang lo lason se si modern kewan lason hini bang ke social value pulo tong da bang ke content alam the lun alam the bang ke raraphan kopilo ni message kipi kopile alam ni ke than duluma la ke content pulo la so content hitame isi important ason se nil tum hala su bang ke nang pangcheng lo isi culture movement isi a logo hitame la pangcheng lo la penon ani tame nilitum karbiatum jene ko hai nilitum tak dance drama pangcheng lo hai ye bang nili phanang pulo ke sia se hen pen nang lit a history bang ke dotang lo muthe modified ke tok bang ke Bokhanto Das muthe la so Bokhanto Das ke tok pen nili phanang pulo a history man nili free phun si ha hai ye mang ke tek la bang ke karbiatum jitu uso padok uso jitu mane amhang ke tek la bang so chengsi he la so lun pelun lo la penako hai phan auso ku ki juk karbetum at dolo kat parisu pa e jang lo afi bang risumar lo o we lun se ko thap thulo la sang thak si a history prefun si karbetum alun karbetum te ot dak menang anili explore pensi nili sipindak de non karbeng bo menang an lun barim ate ot pen king la bangso a basis bangke menang andun nili ke explore pe mesi menang tu bangke non ke to bangke joy kelo la so ate ot bang lun bari ate ot he sini yang we mitu bangke mute throw la so dance drama punang kok lo hai yap temu pensi
nil menang ana dun bari mi tame nil tum cetu cerap pen basi peklang pono lahan lo jase mera bangke Charolo sar nang lipihin pen la kadugawi KCS along mate Karbi Youth Festival along lun ka bonda la pen lun ka prek nang lihin pen pini kad news ka lang courting jar taman ke pachini pot la pen nang li inut political long ba rat songja along ki claim ex MLE lo la pen aparta me ex EM lo Karbi Mountain West Council long nang li kiman mate ki kilong tanga bang pulo Cipudam lo tang te piniar ni tum hempre kang ti mapani tum kache song pini kedam tang 1986 pen no di itum hempre ka parman kache song apan nasi non puanta ili hempre kang tim itum labang so kache song ili non anta Jordan ilang mati long lelang nasi labang so putak nang li hempre ka parman kache song 1986 pen non an nang li labang so putak kopi ningjeje jesemet akaprek la alam ke muthani po nili methang jungjung alam ke mathalang damata jesemet bangke culture la pen politics ni lelungilun muni aku politics long tadu la semena ana tunang pulo nang culture le klemu nang ke culture muni nang lelungilun muni bang noi politics long nang galia velu politics klem tungle belek ke pun alam ke son kali politics pen culture ka kacerab du english alam pulo politically cultured and culturally politicized lano politically hita mela bangke culture nahi culture politically lo inusi em lo ke mesena muni nangi nangje ate man is a social being animal munit ke jontu mati is a social being animal la social being animal bonte karbetu ma dhorom bari mulong ta karbetu hakopen ta ke kroido hi yarnam ke kroi me pi karbetu la so philosophy bang tar inu na mune long hi ida do arnam da do la so ning long la arnam ke thi ning ga hi ido set mati Lasik mundir in pula tante rationality plus animality is equal to man. Lasik politically cultured nahi pugalan. Politically cultured. Government pen kuti tangka wang po. Bahaya Assam government. Council ang lepo la so tangka doa ni tame rong lima. The council kala ke implementing isi agency jot tangka ko aman ang pibok dowok 275 ateng pen article 280 ateng pen budget tangkal nasi bang bomati. Lepen ihi pen ke aku India government ke tum fan bangke through daki industry area jarve through dak bangke crude cash pen si India government ke tum fan bangke sik schedule bangke since 1951 hitame tum fan tangkap sinang solai bom mati lasi lahaya tangka ki odung tangka nalo ke dam lasi jasmet theglong loje menang anu isia model isia council ong dun pen isia model isi pon unjima isi bangke hempre ka isu ke dolo la so isu pen hitame karbiatum ke long weg nang po ate hempre pe posia ke nang sot hempre ke nang sot nili perception bangalalo je hempre ka ke nang sot bangke nona kai karbiatum cipulo karbita ke kang them pusi cipulo karbiatum ta ke kang them pulo sta nona kai bangke ke pu concept ke celar elo Karbetu mina antum cipulo cipindak lo karbita elam do ikido ejutang do jubat do kepi do keplang do ejutang do eporom do karbike ke kang tim pul te boy tam nona kai bang ke non 21st century kai bang ke ke po concept ke chelar erlo ke pulo tong te no bang ke kp kesu punang do koklo kp pulo tong te lage India lo tungi India sonang piter bang ke ili tuma nationality ke ili tuma ke bangke Indian ke pilo ke lake jati rastro pusipulo lake state nation state pusipulo na ini muni sakuri ke long le muni jong se 6 nomor na 7 nomor lang ne do hadak nang li tok wek nang state your nationality pu karbia je tok te homia je tok te bonglia tok te punjabi pu je tok te ke Indian je tok nai ako by birth pu je tok nset na la lasi ke pi bangke Indian lo lasoben bangke Indian lo bangke as a whole lo itum the Indian busi cipulo apitu ako ke po concept ako nang chelar trelo ako ang bong lo la bangke nationality lake nationality on linguistic abu thak sila ba 1956 ani campaign la bangke hemprek pidat state pidat linguistic basis hala so pe masi afi bangke pijo pen India bangke nationality means state Punjab for Punjabi Haryana for Haryana Rasul Mandela Bihar for Bihari the Assam for whom Assam for the mapmalo Assamese
puso no tum tribe om lo bor ibom lo mute esamis to definition la tum ta cepa julun elang chok che masi unde de la to ajat no lalo la si itu bangke sub regional nationality karbige nationality isia kheisu lo la so kheisu panita me ilitum elami ki jongsi ilitum la bangso deciding matter la bangso right to determination la so determination la so policy making la bangso power political power until and unless ilitum jongsi council long lele mat de hemprek long le lo jong tela bangke hala so power ke long lelo karbi ke bangke karbi ke kai betala so tang sido bompo long six sidula rong sedang pibom no mena ana tu masong nang chon lo jalo mipik misal lo bangke la tu ma demana bangke very genuine tebo hitame dag bangke menangan kelang nam nai bangke dak political intention and motive polam tadu koma jo ini api bangke jut kok titi api jut kok titi non SSM movement almost kivir nasi dam bom lason jut kok lo menangan lason tu laso vision perception lapen orientation laso orientation menangan tum ke ponun kemangate mang ke ponon labang super masih non menangan nationality movement bang ke isi thudrok la so si theklong muthe isi bang ke positive bang ke lahan lo ja nitum 86 pen 89 pen to 1975 or 95 ni karam bang ke MOU ni tum theklong MOU menan tum pulo labang ke more power chot Masih pulau, aja kok. Ni pulau nolong ke Assam state mur power mati. India to no bangke sovereignty power dosa to no ke mur power mandelo. Super power ke Amerika mati. Lasi mur power pu bangke lason kali mur power ang selo. Power bangke. Udah jasemer bangke non six itu lapen autonomous state bangke clap cerok pada horong pina. Higher form of autonomous six itu means la bangke autonomous state lo. Constitution ang letum puri lo tente tek longi la si dabang ka negotiation aputha lo kan ma negotiate ji jaji la sup kadwe chalo negotiation aputha la bangke la pen movement la pen six sidula long pen a spirit of thing pen letter and spirit la bangsu abangke claim pon bangke India government ta adai do Assam government ta adai do la pen non ke dobong council metha mata adai do six sidul ki implement un eder karon mage la so inside am pute chini po lai hoy do la se MOU ni lutum van lo this is like a historic matter. 1826 Yannabu treaty do that pen a fee bangke pijo pen 1858 ke north east ke total bangke British raiding dam joila laso pen Indian nice itu manang with that pen a fee bangke pijo pen council ta itum chelong lo $6 pen council chelong lo jar la fee bangke non itu movement and non agreement done. This is the first agreement between India government and the SDC. First agreement loke. This is history. India sunang with that pen. Keje talk change. I agreement bluter hello. Kong o tahai. This is history. Lapen da bangke basic sonpri bangke 4 pillars bangke tumchi wanun lo. Dak executive power che wanun lo. Aja kong ke kong hok tahai. Legislative power che wanun lo. Lapen ako budget ke semara power che wanun lo. Lapen ako law and order itame menangar portion magel tumchi wan lo. Jene ko annual confidential report la bangke DC la pen SP bangke council CM CP unlo pun sita non MOU ke ek kalimati MOU pan api bangke OM del office memorandum apisi nangki pitang ana jakong non 30 ta haji 20 ta haji nangale ana jakong bangke dak menangan ai ek do jene ko law and order police tang tela bangke police manual do police manual nota implement milang mati mana amendment milang menang ana department mangke nonanta 7 schedule of the Indian constitution 7 schedule thing langdam lo pulang ta dak bangke theglong ji menang an ke dak concurrent list lapen state list do concurrent list pulang ta state government ta metang ayan sumarun lapen central government ta ayan sumarun jene ko education ke la concurrent list long sido agriculture concurrent list long sido lalu pelon te concurrent list la ana ja kong la anang pitang lo puke UM long dolo te laso nang pitang lo pu bangke a garanti una lo temelo bangke education department no make ek mo khap amendment nang po
asam government level long assembly long nona claim kelang la si each and every subject nona hitame state government long mangen anta implement belang ex mo ka papas na lag amendment na hala la an pen pine je kombar la amendment la fisi la bangke asam gazette long klang na hala klang mati ngte om mangen klang la fis me nam mangke la semer bangke la si ya semer bangke non ke dobo ma council tum da congress tahi bjp thai hak ke cheng pe 1951 bangke kurjale muslim le bongali le cm gali mati karbisi cm mati da nili pui bang hala so ingol pen la sinang bjp thai karbi bjp lo congress thai ba kadogo be thai la si da so mangke la sa nationality la bang so feeling wan lo pulung te echet vet ke van samson sing ti tuman echet vet na wan pi la ka dorde pusi tum nong hempre ka hanglo non achiu nang wan pilo om MOU na wan pilo MOU pilo te ko pilo ko nang lo mechanism la ke autonomous state la pen 60 la dak mechanism lo akonon UPDS tum non ta parliament long sin non ta ching thang ling lang non ta amendment elang halata jakono barlo pulung te pilo ke hinu la si jakong ke wan ana bang ke problem abi mati jakong ke pon mang sia problem mati amar la super mano bang ke asam government hin penitame ajat noy itu manang ke ber thi lain pun noy la so policy itu ruling la bang so tunga policy bang ke isi bang ke tribal tuman pun noy karbi tham la so lang ke ber thi du non anta inherent subject inherent subject inu CM gitu ini memang mati lagi inherent subject pun lagi seksidul bangke nongke tet puamen pen quality of education puamen pen masih nono bangke right to education puamen pen masih nono bangke asam government cabinet long cerai dulu so cabinet la power jong se council long 20 tong te pilo itu la so ter bangke itu dari implement dai itu la so power lo la 1978 ateng pensi 1978 post and reservation la bang so la so te message itu bangke 5% Papa long lo eksota le paro sila pus na le ta in karbia sidul tribe hills ke bang poel ho 95 a candidature ke long atuma ke sakuri ke bahar pasi bang pola ke laso basic right mokha bang ke la ke movement claim nang nilu muti lage police man tereng sunang elo ya ta nang lo ke council lo me thang pawaro nang pitang pawaro lo pilo claim de deji lai hui basic mokha la hai jasme bangka la si lai hui mokha koson se isi nil isia bisas bangka la lo je council jong se solaji pule non a context bangka karbia kheta ke rehi pulo tangte ni non a context karbi tunga politi rehi pulo te non a context karbia tum cuma tha do ani tamele tum kelong ya rights do ani tamele tum non a context la bangka isi opposition government nahi dak तो opposition government itu में sincere नहीं dedicated नहीं खेपन pro people नहीं aja नहीं लाता दुलांग है मुझे लाइन लो जैसे मेरे बंगे नोंगे ये सर अताप के चपलांग पेलो नों हम प्रेगा मैं आंतुन पुलो central government amuka party असम government amuka party ya data amuka party के civil हम प्रेता नहीं तुम के क्रोय PPC हम प्रे कोई long ले long lagi problem mati central government isivet asam government isivet long lagi problem lagi long le lagi atel lagi isia party isia government so a policy do nangi hala so policy sirat nge chine asme ke la si asme ta bangke non isia crisis dolo dak karbia ke crisis do bom hilang la penon 20 years 25 years penon te karbia ke kupuna si dam bom lo ma la so bang do isi ke frame me kalang la so bang do la pen asme ta bangke risu e jang tu ma along si la so bangke impact bangke menang an li thek long negative impact ati isi update economic assist a policy political policy a system la so reflection se society long reflect mati la se karbia ke to mata la so reflect lo musa la so reflect bang positive quality negative si reflect rom ni le thek long bang ate non thek long lo karbia ke bang ta ningkani sisi bang pharo si se metric ke pass bang pharo ni se BA ke pass MA pass bang bom lo lahai somar tu nalo ke dampo pilo ke klempo rehabilitation thang system we sakuri we contract pe dor ne nalo ke dampo lahai somar pasi asong ore lo ni aduk pe la song ore phangai reng nang kok lo kapre ke towar we dalo ke ate central government pen kuti atangka ka bang asam government ke bang atangka do nalo ke le some of politician contractors lapen some of bureaucrats la tum long sit le lo ke ong tung gara tung le de lo
til hari sumar kurjang tungke nalo dampo asong sengpo las menang ana song panili sor sarse inur bani isia song tla to mangke RTI ga mari lok modulu so panili puram de inur officer ni long wang lo kosong lo nolong ke office ke solai pu ai nolong tu ke ni tu office tu ke la RTI ga mari tu mahir do pu RTI mari pa api bangke menang ana tu bangke sincerely na ka sedang to do mungkin menang ana tu bangke poisa nang chang rong to do pu la sini tungke ni je rong lo pu RTI bangke right to information kali right to income pun sini tungke mata rong lo pu lai hoye kosong si lai itu pan nangali rok lo bot nam lo peti lagi ke pan ta ajat no nuo darwe ek lai silo youtube program hinia bangke non pirte tak judho do ye men tang ajat tong ka do go bel long tin halang no long ke pura hektik lo so news ke rohingya pe bangladesh pen banglo indonesia malaysia ta accept se api bangke dak itu medung lo barma luthur lo non barma atu mangke army tum ke nek lo Burma army tum mangla tum ke nek lo Bangladesh ta accept sel option si sondul hai lahai bangke desperate journey pusiku laso desperate journey dulu non itu melong karbiang long karbiak hai ari so e jangatum ari jangatum ke non bangke rong do tum la pen town ke do tum rong ke do tum bangke men ana tum bangke hak Kerala Trivandrum pendang lok kaduk ke South India ke Chongdat dam saya dele lamen menang ala tum dak dipu do tek mucare mucare tum bangke mame ke paper solai lo non ala tum santa hangbadik journalist kam claim kopine ke claim nang call buti we have to do something for survival fan lo utala so survival bangke non how to convert it as a profession la so profession yo si dam unlu menang tum dampo non tum kat long chirap dum ajat lo kado la so reflection penang le tum is a challenge bang lo life long claim lo is professional so na so ke claim bang ke so mena ana tum bang ke claim bor idol he la reflection pasen ni bom de la so reflection de lo la sinon karbiang long la pen non mena ana tum bahira ke dam la ke desperate journey gali la ke undeclared voluntary journey undeclared lo arlo lo nang di theng le ni di theng le lahir jasa mera bangke aning kan se ni le theklong lo ni li pang thek unde mathang ne kari pen rengma char bu dulo ajara karon no karbe tuma arpum sirkep nagale me cheba hal so si ni li chinang karbe tum ta kereng je phan adung he naga ta ke chongdat dam du pu nge lason se si desperate ple punoi voluntary punoi laso karbe ang bongta laso a reflection non jasa mera bangke risue jang aputhak asat aprobhab thepik impact thepik negative impact theklong lasi laso bangke cepai jogji pulong te non jasemer bangke menangan risue jang atum non government hin pen menangan department do laya department itame fail etlo lasi no bangke metang jungjung rei mute metang jungjung cholo mute isia a positive tadu non rong asor pen dak dipunang belo ja aprang prang gawe ni tunga government bang det pen apesi menangan atum ni di pindak de menang ana tangkap bangke CDC pu pensi menang ana tangkap bangke rong lelo le masi mena api bangke la so reflect ang thang lo dak kat di phulo na chongdat ke wang ka do ka ve bepar bani jo o ko chujor pha o ko chujor la so pangcheng lo de menang ana ke profession dam lo non menang profession dam lo is a very good sign la lo mute ise bangke karbetum as a whole society bangke pharthom do society ke hampang ke botai sia teng do werve la ke che pharlo pon boyi ke che pharlo bang la hanlo je ili tumi tamela so che pharlo lo non karbe tum mena anatum wrong itu rural society pulo urban society atau rural society puselo wrong village grammo khomas pusipulo wrong society pen ili tum dak di puang lo mame ke delhi dolo mame ke ne dolo la bangke middle society putang pupuma middle society putang pupuma middle level society pupuma laso society dolo ohomia pulo moddhaborti khomas pusipulo laso khomas banglo noni tum nang che pharlo dak nang dolo plongte angbong khomas along desut nang che pharlo lo pulo tangte develop lo pulo tangte town long bojar long develop tet karbi tum laso nang dolo nang dopen lo product pulo tangte automatically karbi society ang bangke ek nomor ki virje bangke la bangke social bond afrang rong du tumagel tumangke joint family
น้องnucleus family lo me thang chilang mong cholo la se automatically dipu taw nong ke do tum bangke nang li chipu thek thepin pen hitamelo bangke banga pu karbe to pranga pu polana pu opportunity malan dam kong tik self centric la society non itu nang dulu nang develop lo self centric ka philop long nang li Bombay do la ka self centric non ne dung het adung rayar adon tak do rong mili kuitam chedam de chebang be nilitum sisi ne mente mami tilot mami la pusan biala cholo je tong la society lo non karbe tum ta develop lo nang develop tang lo la so fancy develop lo pulang ta la bangke international level la society da dalang nong ke Facebook ta WhatsApp ta la society nang develop lo jalo hala so bang mami tu mangga cosmopolitan ke citizen of the world cosmopolitan bolante citizen of the world muti hala so society an geli dunia phon bangke karbi unta me ledun po mami dong se tek sepni sa dong te la si non kat non ang bong a level long silutum to kok la society la so hampang long karbia ke phan ke mol pon karbia ke pon ke mat hapon ilun puno elam puno natok puno jat puno sontin bonang tum tame bor ilo la so bangke la so ke bor I bangke karbia tum non bangke unitedly karbia tum unitedly la bang so jethan jimun pom bom lonte la bangke litum atwar mo ha bangke chiri nang kop la pen chiri unji la bang so positive nili la so kenema do ke matha hitame do lepe unji mute la sar pu bangel tum kado hitame first and foremost ke nationalist la sa nationalist ke ching hont la sa spirit bang sil tum santin dolo pulo tum pilo ki unde je lam do la no semera bang si sir cholon te non alam so por ke sang por en pansene no card Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Tonjong itong gehang bich kimchi phansi ji tham bom lo. Bangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
chihu chipu dang deng long puthot wang thulo terang sangho ke hai puthot nang ni phan karjugang tung alam thei bang ke la phen lo karbing long aparman nang ni mang mate nang ni vision doikma kupine kamatha son nang than igjima ke matha mate emang la bagan nutina munita do la pen do vek nang ji emang ke do sigi me emang ave pulotang te ajara kamle ajara mure nang li claim puita me nang li claim theke deji la semet bangke mute karbia khe polam sin nang kar julo karbia khe aphan pulo la se karbia khe aphan pulotang te nilike bangke man tang si koson si pa plain ponjima lancho niliar pu bangke ya semer bangke karbia khe pulotang te karbia to ma civilization isia bangke karbia to ma civilization prehistoric pulotang te kopilo karbia to ma prehistoric pulotang te rukasen punoi rengbong hom punoi pendang lo kapang prang richu la penako karbia to ma social legend do cultural legend do political legend do menang haya legend tum karbia to ma mu aphan na tekang tupik mutela sob alang itun ke matha tekang ne ko rong kim rukasan jeno rong kim cheng lo karbia to ma civilization rong kim nang than cheng la pen dorap nangji dorap pe nang society si hampang na pangrum cheng bang hello langli rong bandet lo la se alang ni la bang swarong bandet pen non bang ke itu no bang ke six la ron pen itu marong no ke thetu tan no bang ke karbidet de halas we karbidet no ke karbidet kali do ke amang rukasan amang aprang ke karbidet lo no bang ke bang pen no la so amang bang ko thetu dung lo la so na taksi political legend puhitame mena andolo samson singh ti alang lima amang ke pa playing je fancy kado we tame karbia khe tame litum bor iponang po nona por nona kai ke lasila so puta kita me ni betang jungjung kita me jirpo jipi tum pen celang pensi isialun ili tum ketok do la solun sin ili parjui po alam the bangala halo Samson o Samson nangka hemante ka ngamang kaching honai ne tuman solang do karbi tong rutong habosi sinine atur kimi bangsu athesi netum ke sunpini bangsu athesi netum ke sunpini chokche kham ke dunje asumsi nangka hemante ka ngamang kaching honai ne tuman solang do karbi tong rutong habosi sinine atur kimi teot ni tu me sontot pinchongji me akripen lam the pemanji Samson ing ti ni tum che songji nangka hema namang paplengji bangsu athesi nitum ke sunpini chokche kham ke dunji asumsi nangka hemante ka ngamang kaching honai ne tuman solang do karbi tongru tong habosi sinine atur kimi chorola la so frank name political legend karbia tumang bongdo mute karbia tum la so political legend menang andu puitame ko anma karbia tum administrative la bang so hin pa develop nang ji la pen ban naima la so bang ke administrative la so bang ke develop le de lo api tu british tu wang jilo den do karbia tum bang ke karbi richu longri ke thom do rongli ke thom pen ko song se administrative level ko song si pa develop naima lai ho yang deng bang pen si karbi tum ta do lo jingthong rongbong punoi rongbong punoi amri rongbong punoi dolo lo ili tuma atiri lo la so administrative itu setup api ke british ma jono ke 60 dulu wang jilo ta 60 dulu bangke anak bangke include punoi delo include punoi de penajane 60 dulu powers lo so bang include de penajane api bangke non customary along hitame la so effect dolo customary law hitame so effect dolo so kon ma power empowered nai ma so bangke na traditional jitu administrative la bang so system lo bangke 60 dulu bangke attach une de ramat
ilitum elam iki kado ko we jutang jubat socially punoi politically punoi so setup haku ko pena setup bang ilitum labang so bang pe develop unde delo non siksidul aron pen la so koson si aku jasemet traditional administrative system non customary law lamang lo lahi koson pe develop jima lahi jule mang bang ke hini bang ke bang mong pen Samsung sing ti dak amang so tum ti amang tek long lo so tum ti amang lalu itu basics non ubi kimi itu bangke modern architecture of the among the Karbi society pula tentu lah bangke Samsung sing ti lo Samsung sing ti amang non bangke siksidul on pilo laso siksidul ta no bangke sia crisis lo ate itu pan bangke ijinso meme Indian constitution siksidul na pi bangke approvision bangke approvision mana isi bangke lah lo menangan tu non bangke siksidul putar tam movement dulu jatuh lo mipik lo mudah kelang dani makan dile basic ketek lama bangke itu mah ningkan kep-kebe itu tempat Schedule Tribe Hills pu bangke ningkan kep-kebe aningkan kep pleng no te kaita Indian Constitution kaita emen nang ber parliament long na pendak assembly long tawani li MLA do hutar la so banili ke amendment ke banam hudita me aku karbia ke tempat Schedule Tribe Hills tempat bangke aku ningkan kep bathun halang pula bangsa abil moka abang kita me nili dak vote pin long lang assembly ni MLA ke do hut lasi lang dam elo pulang te ili tom phone bangke Schedule Tribe Hills puna pi bangke nikan kep kebet kan kep agaranti ave any government any central government mamia political party jong si wang pen jong si pini bangke reservation thai da lu pulang ta avelo ili tom ke Schedule da avelo kotom lu a basic ni li theklong ke da lasi lang la jasemer bangke laso Schedule pen itum power bisi hemprek nang vek nei pala bangso bangela la jasemer bangke itu ma garanti ave nikan kep kebet mati nikan ke afilo tong ta avelo invaded lo lalu jasemer bangke ili tum isia amang Samsung sing ti kematha te kang amang nong raso siksidul aron bangke dorde lo pusa ko lahi ke dorde utha ke mena political party tum men atum ke and ka betum expert unta mena ala so bangke tumade than bom lo mutila sa amang ke pa playing je fan pulo tang tela bangke jasemer nilimo da pulo je first and foremost a condition bangke itum kar bido ana tum bangke ajara park ke political party do chok nili pudam dilo athela bangke laso a reflection ke dulu lake ate pilse ta constitution nang dalu pulote America ke biparty system China ke one party system dake itum ke multi party system mati lasi multi party system ke laso reflect back puda bangke na itum ta India sonong viderlo da bangke lasi non bangke Congress dolo BJP dolo Jat dolo dak national dolo centrist party dolo regional political party dolo dupul bangke muthe nili pudai bangke hala so benden nili bangke lookout kali nili lookout bangke binaw bangke Karbi mo pra than lo nang li Karbi lo ajar parti le Karbi khe pen sing honta nang lam nang ki pacha ne phan nang de chadan hai ma tha hima doka ba nang khe join ne nang rara join ne nang lama join ne nang ki join ne nang li ini extend nam hai ba nam hai ma hala ba nili manga play tang tung bangke la semera bangke nili agenda bangke sivet Karbi tum ko sonsit non rengun thegi ma politically economically socially self sufficient kosan se itu arjam thayu nona pirthya kai bangke lalo semer bangke tenang li non kedo bom racharya song atom ke claim kedam along kopini kaning je donji ba kipu donji sondoma non kedo bom racharya song kali racharya song pukul halo semer bangke non maju ko political party le batame lake amuka tum sige ban amukar sige ban pukali semer bangke Karbiang longa farman ke ban aja kong bangke ke pa pleng ni akam bangke daga bangke council tum claim nang po council level ki un an bangke government to government la so ke chada nang an bangke ke ban an aja kong pleng lang bro ta pleng nang po jong si rara jak atumak alang sot blo dong te ratum pilo arjam de ji e thano meno claim lo plong te what is to be it is seen to be done tu ke claim taklang agna rat bangke pilo celang de ji kado lang tame muteno bangke power centric power oriented menangala bangso political parties itu mar bangke claim tame jetak jasemera basic bangke Karbia khe phan ke wantang aja kong bangke pedolo na aku papleng ne an apurbiyo ta bangaru papleng nang po lapen dak pen aja kong ke pon thu bangke la bangke niling jedon de jakong doan bangke nang pitang aja kong ke pon thu bangke compromise thu bangke la so bangke chok che Karbia ke fan la bangke akim mesan ang tek kali busi tek dam la so bang itamet non ke do mena political party la so
lam matha pencil so bangke claim pon si me Karbi Anglong farman jasi meda bangke kei polam ke lo menan ke per Karbi ke farman that interest dulu la so penta me Karbi Anglong farman kadu bet common is interest la so bangke tame la so bangke claim lu pulo tante bake claim dia fancy ni bangke la so interest motive la pen la so motive jong si positif dulu pulo tante la bangke ini hang bangta la hang meda bangke tenang ni Karbi akaya pan nang ni jongjung pen ko pini keja ponja towar son nang ni jongjung pen kamatha pondom keja ponji bangke dili bang society long ke nurat muni metin bangke ni rison nang rison ka doi basi society nang man lo ke matha ta ka prek lo muni li ke matha bangke ne ma bang thanik lo semer bangke la lo la si semer bangke non politically sufficient nang po economically sufficient nang po pendang lo kaddo ko we ke fan po itame menang ana ke tora menang ando ate non anthropologically langdang lo pulotong te karbia ke kupuna hitambom SS pamelo pulotong te langna ma pulotong te ke kivir ke koso si kevir da ti pirthe thak ke ke do piglo tap menang ke ka ve detlo la si even o hin sisteme declare nang koklo indigenous rights bangke la so putha bangke asila so putha kita me 1997 nili Norway long dunlo dun bezeta kita me laiwelam indigenous tumara cha putha 1994 pen 2004 la kan kep ke UN in pen decades of the indigenous tribe of the world pusipulo pirthe thake pa pihu a khetum maba khebari matum ar aningkan ado a decade pusi declare lo so part la so program hin basenil tum damlo ke hai Dharam Singh teron pen bhani nili tum Norway along la pen Oslo University long is the medak conference dolo nili subject bangke deforestation effects our culture ni pangalan la so pen hadak samia khe lo japan bangke akhe mase kivir lo la tum bangke ili tumke achieve lo ke dan ili tuma Karbia enemy, political enemy, cultural enemy, itu bangke nongke lan the hala tumke the country free ben sigi jadang hal tu bangke ate akhe mase vir dalo laga kene northern part of kesle to Russia hadak ta do sami Russia against sedan angkok lo northern part of Swedish manlap lo mena tu bangke northern part of Finland Finnish cheplang elo lapen mena tu bangke Norwegian situ lapen Norwegian cheplang dalo akhe mase Plangdelo. Lasi hala sohur pen nili benangan anthropology kita puhilo koson sisia khevir dete karbia kheta koson lopu matha thanili. Lasi first khe kivir bang first ke ek culturalization bangpo. Non karbi tumta karbi ngona tiare 51 pe langna lu pronate itung kaprek ka khe dak dulu mati. Dola. Dora pelo ilutum. Dak bangke culture pronate sonpli aspect do. Isi bangga historical aspect karbi tama history tame dak bangke jutko gi me jujima lai huelam dulo nonge khe do pikhang lo 3 number aspect bangke sociological aspect non karbi tum bang kapre khe konda ke do lo ajat lo bia baru kaddo ko we pangri pangdon karbi ke isi bang dolo la pen karbi khe tum pima ke thek bang khe la tum charli dun pen ko karbi khe mo hitam dur lo non itum ke chi putek thepin pe mena an jutam bang itum rimbom lo british hut pen British tunge British kali English lam the sitam heta tunge British kali no ta father day mother day itum ta no to celebrate bom lo British culture mati western culture mati nor ma ke karbia khayang bong ta bia baru kadu eta no ke muri gonto to ho pin eta no le alo no ke fude no ta chi fude pin no ke karbi tunge afrang ke chiura thera se ke thak no ba ke tan hai thakon thek lo la ke ek culturalization possible laso ek culturalization pen dambom dab elama ki tela son thalo so se mix project po kaddo be po none karbela no yelo plante homia lam pa junde te junu da son karbela no yelo te english ta pa jun jai le jume se na son la an man derlo la ala so ek culturalization pen si bangke isia danger do pola bangke ek culturalization pen la bangke assimilation abang hello isi danger lasa danger long dambom lo nili pohut bangke nili popen la safra bangke karbia menang se nili pohur bangke assamization la bangsa prabhab thepik lama se nemena ta sondokant terang Dharam Singh teron Bida Singh hala so awe amelang thanang le ta aphe bangke jasemet ek culturization pen jitu wangom pen
assimilation banglo elami ki pine ka do eta melo kolosi influential alama ki ma hada ke chodet po la seno bangke Assam for Assamese pe than la solang la so Assamization la bang so bangke ek kala so assimilation la dam mumlo la so assimilation next dampo change of culture change of society ke si la halo next dampo last la ke this is diffuse that po other pa khemasi si karbia kheta no bangke diffusion ana dam moma matangte koson lo la so bangsi normal mathal la si normal bangke kivir po karbia kheta la si karbia tumo bangke karbia kheching honang po claim nang po hemprek long nang po this is contra ek culturalization possible like non stage bangke non level bangke anthropologically lang like contra ek culturalization cedang nang po cedang dete karbia khe karbia lam chanchelo chin so mi mati non karbia lam ben diputon bojar kuriam tha tilin ta long le dana dake social division karbia ma social division alang rai lake karbia kristan karbia jon guru karbia aiskon ke man polam rai lake karbi lake common mati karbi pu chipu sidul pu siklong sidul tribe hills pu siklong lo itu la so phana to no ke elami ki anta no bangke dipua bojar nang ni se ana crisis ke themati ni lake dharmo lam che ora kaddo gobe karbia khe karbia lam ke pachan ya phan non koson se chima this is the challenge first and foremost a challenge mangkalalo theklang mangka la silahan lo jasmer mangke kalang lo la pena ko as pay kon si virte mala so aspects mokha mangke dulang ke thanai pulute tham thelo ding ulang factor mokha pipima te litum khaya pharman khaya lam tami tum pinangan chethan panlo terang sang ho lase nangli lamarjana na tami nangli lapason kitok pon kabonda pon do pesini tum arjulong lasi lamarjan long nangli kacherap dun chengalam the pachini pon exima lamarjan long kachelang dun cheng ni bangala hempre khang esek lo party tunang pulo cinema isi semar bom hala wosubi pu dhuniram tisu alang aprang iam dosi council tangka lage revenue department tangka pensi semar bom asi so tangka koros nak pola si wosubi pu film lo ketok mohanto das lasi cerap dun tha ni cerap dun lo amsi guwahati long si ni fan nangpang ni koklo chikloe jon nili karbi translate lo karbi lampen ate karbi tung kosun si kiningje ma ohomia tung kiningje la bangso bangke kaprek mati expression mo khabang mode of speaking mode of dialogue pin lai bangke kaprek mati ohomia tung kosun si kiningje mai kiningje belek mati la si karbi tu mode of speaking mode of dialogue la so teng pen mathamasi la pen aya sense fan daidu le pin si nili cerap dun lo si bangke la pen so bi po bangke assistant director son si nili phanang pilo lapen director bangke Gautam Bora lapen ako music ini tame Ser Soduri pulo music bangke director bangke je manta ko music long ta same film lo assistant director sonong pon tenang li hala suhut pensi la hala suhut ningarong lam lo la bangke la so film bangke Indira Gandhi award long lo national award long lo lapen la Sofia ko cerap dun thulo la bangke golden juice lage sericulture department lo golden juice la bangga onaros puthak onaros kene pineapple puthak golden juice la so puthak kita me api bangga la ta award long lo best motivation in India isi motivation aning thegi pi thek la bangso la ta sia film lo poson se anung e bangga best motivation si India long la so mi tame long don lo le film ini bela ke cerap tu ini sini ta national highway long don pene si bangke video isi to kanghonang rong rublin so pene experimental la so bangke litung claim lo mote commercial spec bangke ni lita mathawe ako commercial spec bangke isi jasmet akisung do ate non mena ana tung karbiang long tame cinema ka shooting tum dula ya dulo the cinema what is cinema ke this is like rural art form gali like urban art form cinema itself ke la sida ka bangke tum bangke non middle class lo jalo ka do wala ma karbe tum tangka mahadu cinema somar bom lo so bangke cinema pulonte commercial dam vek polage commercial dam vek pulonte karbia khe ajutang dailud derna nili therapy
without diluting the Karbi culture tradition labangke koson si nangli cinema long art value lapen social value nangli a presentation bang ke paklang bang nangli thegima halalo jamer bangke lapen film bangke nono bangke commercial ke menante mulo Karbi alam ke suli le dele kumali Karbi alam ke da Karbi long chot asam ke no chuli le elong long ni Karbi tum do dak cholo pula kali cinema ke pirthia abordar ave lasi Karbi alam ta haji na subtitle tok me mate hini bangke cinema jitu industry pirthe tha bangke konamat industry ke develop dakhenu cinema ke develop vekpo Bombay first develop lo industrially British bang that pen hadak develop lo laso phi bangke Chandrababu Naidu a phi bangke chief minister ang chodet pen a phi bangke South India long ala Hyderabad high tech city lahai dodet pen a phi bangke nonge boli tun chai edeloge maximum non ke small screen tumong ke no bangke South Indian film silang na atha film prap pikla tum England le Hindi tungge non sila tumpen chalin tulang mati ada South Indian film me se copy guru se sumarmar lala la pen no make commercially langi pulo tong te semer bangke no isido la bangke karbe tum ta non China film tom bapena ko Burma ne pine tom yum tang ho pine son tang ho sa film tum pisilang bom le tung alam ma tek ma tek English film de tulang bom mati alam ma tek ma tek tap English film tulang bom la bangke technically advance pigati cinema ke atla ke industrial development pensi related horung mati la pena ko da ka bangke non latest lo bangke jase mera bangke animation lo la si animation bangke pa develop vekati isi bangke kamera ta non bangke sob drone sun use lap lo mati non bangke aerial shot pin ya shot kaddo hobe la si technically ko anma pa develop unji la pen ko anma itu mane presentation isi bangke history ko anma itu bangke pa develop ji jine ko tora karbetum keceteng karbitum ke cemar kochulo ta bangke China puno Indonesia puno hapu Burma puno bangke kerete do wajat do kadala semua bang pa develop mesen asi itu hitame kolo bangsi itu bang no pa develop ji koson si itu bangke keceteng hitame ba kecemar kot hitame kecemar lum hitame koson si itu pa develop ji la so resource aspect bang hadi la si la so ason tin apda kami itu resource aspect bang non thepik la resource pamelo plutang te karbitum timu do la timu ta pilo pa develop ne China film don ta timu ang sei mati muti presentation bang la tum ga address pendang lo kaddo ko we kicing thang ben lo prop sub modern semi modern ason sila tum bang ke semar lo ajar lo kaddo go velo la si karbe tumi tame sub semi modern an bhi tame kon ma tum dress putai tame langdam nagi la si research aspect no jasper maga cinema maga amang ke claim maga ning hang lo bang tangka pa donang puno ke tangka velo plutong te pai hini bang ke market bang ke non karbeng lo market lang le Assam lang le la as a whole world pirthia market long itame itun ko sila so challenge long dun unima hala bang cinema matada jasper bang ke tante terang sangho ke hai pathon nang ni phan namthi sikar jutwi bang ke lahen lo ki jutsi bang ke lahen lo non owe ki mietum nang le la person si inodalun se polo la pen parta me nang le la marjanong tame ke tok don la person abang polo la posi non owe ki mietum phan lon lam to mo hin pen la pen parta me nang le carbing long ton mas council long tame kedam tang hot nang le MLA la pen EM tame nang le ki kilong abang pulo la pen posi non owe ki mietum phan lon lam to mo hin la pen rachari asong along ke claim ke dam kang tung ari soe janga to phan nang le kopi than pare ing tung jasmer bang ke political alam mauta CM mantame EM mantame alenge the mantame la bang ke ate vote ki piarai dulu pulute CM yang ke mana ke arai do eklu mati la ke experience la ke natural aspiration la mote politician manji pulutang to la ke state craft possible state craft bang chali pa me nahi state craft jong se chali le pulutang te budget konson se nange man ma laso tangka India jitu money flow itu phana bang ke dak semet north east lo ba Karbi Anglong te included lo dak ili tum phan ke central government as India sarkar tu mana solai ko pilo crude cash tangka pa sina solai mati dak industry ave jara ve la sida ka bang ke direct or indirect you have to depend on the council pun depend nang ko la sin nang liging thang ek pen hai pu da production kali kali ahok la lalu mo te horung bang ke
Lai dah bangke semer bangke India government ke lang nam elo pulong te negatif lu sini lang lang positif lang am de lo. Dah bangke isi market rason sil bangke nang use lo dak. Nang yes lo. Dak purchasing power do nang po ya do nang po purchasing power ke banje phangke la se corruption do lo. Corruption dala. Semer ke lalu mati. Nasi corruption ke pa do la bangke government a policy lo bangke. La se semer bangke inulo kontraktor ko ana tang inulo kontraktor long lok pena pilo mata tha ni kono lab chu hada ko si pangche imita mental setting bangke lalo afranke cycle si kesola pi motorcycle tangka dun motorcycle nampo athe non bangke India jitu nona kaya juddho ke nona ka hapakuku richo hura juddho bangke expansionism busipo juddho ne char bangke isi adat tame juddho po war po adat tame cheraim dat piso so tame cheraim dat po laki expansionism pulo nona kaya juddho ke commercial war pinang nona kaya bangke juddho lasi nang tu mar julong ta haji China pen India juddho dok juddho de nonta dok lampu amen pen ekdom China pen India je dani pu arjulong lo ne bang bilong se bang ne elo no bilong se juddho de lagi lasi jasemer bang nona kaya bangke commercial war lasi laso commercial war along jasemer ili tum hitame karbia khe tum hitame non economically isia consciousness laso bang banang po jasemer bang mola nudi MCM bang la lo isi bang government ko sih sulam laso state karab bang chagi nang po isi bang risu e jang tum bang jasemer bang non pir thege bihek thetan telo nong ke mungkin nona kai bang jasemer bang risu nona son khe ke ching hon tang ho khe lam ning je tang ho khe phan go ka che song tang ho nona we tu bang ke la tu inspiration kari nationality movement is a backward concept pusi matha atheno bang ke दुनिया मेरे मुट्ठी में है पो हिंदी लाम पुइसा था से लालो फेसबुक गुते पिरथे ना को पिमा के टेप जी को पिमा के लांग जा सब दाख अरे फोंग फोंग तो एलो तो ला सोता में अंडर डेंजर तो सो डेंजर में तनो उही किमी तो बंग तमेला सो के चिरे सिंग में नम के ब्लू व्हेल को पने त होला पुसन त बंगतांग ल मति ला सब नेगेटिव तो है तो मिना सुमार तो नो माने हेक्टिक लो माने के सुसाइड डंपिंग ला सन डंपिंग ला से लाई हुई तमे आके मिया फान तुम चाली नंग पो तुम हेन हांचु हेन हांगे तुंदु लेमति लसे हेन हान मंगे चुजी प्लुतंग लसे आफु के तिति मति आकां थाक लगे पु लसे आके मी चुचु मति लसे एग्जैक्टली ला मोबाइल ला पुलो दा के मी दुया के नुदुई ला दुई ला लसे लसे के रिसो एजांग तुम बंगे नॉन बंसो खे फान इसे रेस्पोंसिबिलिटी थेपिक नाले कादोय दा पॉलिटिशियन माने जनिंग पो लामा बे दाग बंगन के कमर्शियली ते माथानंग पो कमर्शियली माथालो पुलंग ते नन काय बंगे बने थानलो कमर्शियल वारा काय पिना लासी नन बंगे कारबे टू नन अंता इकोनॉमिकल जबंसो जितवा के माथा है लासो के माथा नन अंता इंगदाय बगला कांगदाय बग माने निलि हारो मसि पंचेंग पो कि इनकम के आरनिसी फारो सिबे थायि फारो फो थायि मामे के 1 लाख थायि आरनिसी 1 लाख इनकम आंग जंसी 1,05,000 खरच दे पनो ते 5,000 अप्रेंग दे बेको फारोय सी की इनकम आंगता 105 खरच नते सिका फो अप्रेंग दे बेको 2000 की इनकम है तमे 2010 बाद खरच पनो अप्रेंग दे बेको लसी की इनकम ले हमोइसा खाली के खरच बंसे हमोइसा कारबे तो हाला सो सेंटिमेंट हाला सो जंसी तुम दो लापेन फैमिली बजट पुसिपुलो नॉन कारबे तुम फैमिली बजट प्रॉब्लम दो ला बंके डेफिसिट फैमिली बजट निंकान जे दर दे ममेगा 8 months दर लो 4 months दर दे ममेगा 12 months दर मके 2 months दर दे लसोना कारबे तुम से मेजॉरिटी इन कारबे लोंगे लसे बजट डेफिसिट फैमिली लासो बो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के क्लेम बंके नॉन साइटी के तुम पुनय तुम लसो बंके अंगदें तीन तमे ले तुम इसी बंके बजट बंग फैमिली बजट बंग मेंटेन थेक नंग पो नो तुमार जोनो बिहारी तुम ता दागवांग लो ए बंगली ता बंग ला तुम थांगला जेवान वे मती दे बरे बरे पोकाय बांग चिकिमे लो पे पोलो तमने बजट क्रॉस थे पोलो ने फारो सियों से इनकम दुबनो ने फारो से क्रॉस वे सिया केट नि चुबिवेक जी ला सो अंथिन जे पथि बिगति ला दोलो पुलतंग ते ला सो क्लेम लो पुलतंग का लोंग ते तंदि ला सो लाम निंगे ला से निली फानिंग कान फोफिना ना अर्जुन निली प्लान ठेके दे लो नंग थाना लाम तापु पिलो कर बे खे प्लान पे दे जी ला से जसमेर बांग्ला से इकोनॉमिकली ला ako साइकिति की हितमे ला बंगे नॉन कर बेंगलों के
longle ke ong se homoisa UP Bihar longle ka be si homoisa itu mage longle ke ong se homoisa mati lasi longle ke ong la ana ho or ke me non itum ke donde banga subtropical rainforest possible ajat a hormule ajat athele amule longle klolo plota arongwang wegi rasana dim daka article jong kalimati kali daka hapu south pole north pole podim kalimati dak bang itu manga subtropical rainforest dak bang ke ecological balance thepe nono som phang ok lo aju loge nan pen arwi ban elo am sam tukri mane la so balance do itu manga la pen ajar hormu tiki hitame daka arongwang wegi dim la sona dim dak lang ke thepe ne ke suri muni ki chia dim da kali kichung penta kichi benta kali mute dak bemar bang ke जैसे मैं दितु माके सुंग बंगे ता बंगे waterborne disease lang pen kimana bemar la so bang yong si ditum jitik the kote choklo la pen market economy la bangsu a sentiment mate ani bang ele tum non don hala market economy non saiti ki tumi tame ni dung hera bojar pilo ke nang la so teng sini saiti ki jipu matha thela mati kar bitung halang tele lang punjab haryana lang tha bange ha america pitong nang ne halas tu bangse ham america market phasi matha dam bange west german market phasi matha dam langsung si bang sai tiki arni amirti ki ret aja tiki re lo arni amirti chuche reng rei mati chu benge ta tiki re lo bange la ha itu market economy la so sentiment so ile tum la so competition tum dun lo pulo tang ta jasme ilum dun unji la penon free gifts of nature la suputa si depend lang kapi to manga self dependent kali non di phua bojar so free gift on nesar hen ru punoi dung cake puna me thang arong ga me thang tiki kali mati kali la se self dependent bangaya ta hapu borlang phalang sule da mo da bangge bihari bongoli tum bangge ame thang si tiki ang ibang prat si non ki tiki hippie bok pin ne ka do ga be karbe tum ki inubani tiki thai ta very rare kali la mati non theng the idun bo theng the ga le mati theng the ke hom se ga po e rong long hom thom par ga be kum ro to ka be ji rong long non ga nang jo jor ri wan hai nang jo jor mati theng the hom ko an lo pulo se ga po se ga throk an inke e rong long bang se soima hatma na por nai dak bang si nang kreni vel e rong long si sia kreni vel hom ni hom thom pulo te 18 long bo but not more than 20 langsung jadi mati. Langsung market ekonomi langsung agian bang karbiatu mungkin 2 puluh tahun teh. Karbiatu mungkin di fudo anta karbiatu mah dukanang selo puluh tahun teh pilo karbiala menang itu ji. Nang po karbiala mesti di tamai nongke bang kenang soda hormu anta me bang sih dukanang selo Hindi alam ningin koklo, hom alam ningin koklo karbiala kenang ni delo. Langsung dua mati. Langsung market ekonomi non ayu tutum. Langsung responsibility bang happy. Langsung ada bang. Kosan sih itu langsung 10,432 square kilometer along le. Dak ke forest land lapen usable land. Dak hinia type tu. Langsung usable along le tame menang anon. Inglong along le si karbi tum ke cerai ke ongla. Muthe thoi bang ke bangke nang chodel hai. Thoi lo pelong dah haragar thoi puno tong along tini tame. Eklong. Langsung non inglong along. Dak ke ajat tame. Langsung sobang tame tum long le mukha cerai pa mera ilitum scientific non mena tum karbe tum middle class chihung lo tene ko rabara khiti ke claim pine khiti ke ta market ke la tum long ve da mat adam chlong we non ta mute rabara khiti bang ke loss le profit no profit no loss po tum ta do lo hai mute loss le positive hai jat no market bang to ajat na lana market economy as a whole kon ti tum conscious thegima self sufficient thegima la hai no the mo ar bung mange la penon bange school dun college dun pilote job oriented ang se ma dinanga han la sana se job oriented inu muni BA pass MA pass beta me kerani long wek nang po minimum la mati la so bang se itu mindset ta la so nang wan det mati itala pu long le bang tu ke pahing u lo koson se market economy do pen koson se nima ini ko jara long hong pangreng India long bangke long hong pangreng bangke karbitu ma tradition ta dulu kita jasmera bangke ese holang nalu plante kurkang dai tu si lang nalu plante mana ke pa phiu betu si long hong pangreng rek India ke tu si pemati sita England lang tha richo supo tu umpin ya tu lo sebake phaka pham du mati bangke ke bari high class elite society tu si bangke long hong pangreng
นักอินเดียแกเอลไลซ์ไซต์ที่เราห้องปังแรงเลยไหมแต่อีทุ่งแกไม่ทั้งแต่ tradition เราลองห้องนนการเบียงลองสิ example เราการเบียงลองเด็ดพูลองบางแกอันนี้สิจอนทงแก็บจอนพลิกแก็บ society ลองห้องกระดานกินนั่งเหรอกินนั่งเลยนั่งดูสิมันน่าตุ้งจุกเล่มเทตุ้งก็จุกเล่มหรอso que very positive lalu pula tang ta sonti na mo itame jutang mo punoi economic mo punoi pa than bam political mo punoi itu nuse is a consciousness dulu pula nuse is as a whole competitive dulu pula nonte inut nationalist karbi binong man pula nonte ini tum karbi ke panda itu be prang ponum bo me thang ta rain po nana jese mera lama ke chorolo sir ante nangli pen jumisen alam non ki thurmi awi tom phan ke than ka peri don po si to ma poralam ta ko po si to ka che thana bang ke la pan paling ton pan ko ne nang li kai ke claim ke dam puthak arnam an su se I hear jame pidone an paling ton pan ko ne kardo